Kofi Adoma nwani or Kofi TV. Una didn't call university. Obefa na wakachi oso ko legono. Eye wo any TV no na modern university. Wouldn't say what to mention about me fear by me interview Mumusa Kofi Adoma Sameboa. Kofi TV Mumusano. Wouldn't say what to me fear, men am a channel. Wouldn't Abraham no hotel from now bar hoso here. More than half an uncle fee. Ghana for a bear. And the Muhu said, do people sika. Me friend phone so no. And one wake can someone okay. Or the Obesha Samono, Obesha no man tibio went me and from me back. And Cassam Bianchi me rumpo. I'm a tea ya, me friend, Kojo Dixon. And then they Cassam me Kofi Adoma report to a man. In that, unim very well say boy you to maintain no hot FM. And no baho or bar say the bush and 4 cotton military school for the blind. Obia meshe and that. Tiasem no. Na wache school for the blind obusu ani bia meshe da na obre. Eti receptionist no. Eti no so niam we de enye ne wa ha o. Na ohene ba na so sa ansam no so ntie kofre na ba. That is 13 years ago. And number from Tiachi no makan no. What FM had a yenye sa de wa ha. Ne mo ohene ba na so tie kofre na ba. Me call ya pen wa kan asem nyina. Ena me de ne kotena choba koto fufuo ma ne di. Bisa se wadidi. O se da bi na koto fufuo ma abo yi di. Odi wie ya na me ja ne kwan ma ne sika. Ena me toa ne school for the blind ho. Ekoye investigator say ye no correct. Say ye de ne beto ho bia ma hwehwe ne da. To ono no wache wo school ho. Ama me fa boy ya me ba. Me call school ho no. Ena me call hunu sabe. Ama ni huna the true story about blind people. Woma yakoto omo gu obi emu a womo. Enten na me gina so organizing program be help the needy. Aye. Ma ya jeje niama sabe na waba ha. Na waba. Mo na waba. Me call school a me call hunu say oh, ti say na blind for condition ti wa ha. Ema ye call ho no. And me organizing help the needy. Yeah. Emi ye kodi 3 days clinic school ho. Ebo jeje niama de call ye. Through this guy na me de call school ho no. A me call hunu say do omo te no. Every week, na me ko school okosra wo mo. Every week. Etenam so ma enipa bi ne wo ha me tie omo asem na me fa wo mo so kan ne ho a me hwe wo mo. Ebi ne Prince Ofori. Ene ba ko bi ta kasa wo kantanka ti. Etu de ha se matimi afa bi aka wo ho boa wo mo a. Wo de am se wo ni fie bi akom. Enti me man ne dan o me fie. O ma kwan a bi a me fie na ote. Bitua ne fees ye ne bibia toto ne ho ne man chop money whatever me de ne share Jerem eye clinic nsa as na ni ye ne ya ho no ko hospital at my own expenses. She said my brother boy no ho na nyame child ya odi ko pay school for the blind odi ko Ukuapema school once me share na kama when we saw we school for the blind no so person ko sua computer na me to laptop man no. But the laptop never cancel. To brand new laptop with the share and sa. Ekosi so wie Ukuapema. Ya bra be fie ho. Mattress ya me toma ne mono me koto ne hwan nkurofo factory. Am de be to ne mpaso. Ye dem na nu kra me kofa carpenter so me ye wardrobe ma no. Me to no mani nkan na makwasha ne dem na me ne bonkomo. Mani nkan ne dem na me show. Na me ne bonkomo. Obi amade ne ha me mo a me kwa na my friends so mara na me catch them say ma me mate bi because me hu say na adwene mu do nde me hu say na adwene mu do pa ama na wo wi Ukuapema na me nchaade na onya admission legon na so ya me wa ya ade mani age class work university to to ne ho niema fridge pa na manto fridge kwa me so wo won kokakra ti me to fridge ama no tuatua residential fees whatever bi biada ne ntade to turn ne ho niema woni ba bia man mani hunu ne start ye enche bia but enche bia no start ye oni nam radio so mumusa ne se radio station okọ ya wokra mepe eyo Oman FM ha eno lai momomo ene sre me se omo pese wo ba omo sports no so timi akwa me ma card be si no apart from Oman FM radio station be na boy ne call ya wokra me da onyi ya no nam Kumase NJFM no nam Power FM no nam ebi ne wokra me o wonu trick bia na oyusu
se okotena radio no anasa TV no so a titu Kofi TV na wadi kan aka se wo hene ba eboa me na oma me kakra na makogi bi wo hotel manager bi ho wo Islegun asoso tietwi no onimusa ontimi nsrade a obi anum sa me na mehwe no no etu oye Kenan yakase obi ye Kenan akwaku na setrek owi a ne de ne number 2 wo apese oboa no no Kofi TV di sa asem no ne de number 2 Kofi TV na wasre laptop so woni laptop ye ntobi ma no lockdown abreso no ana o say omo ye mo friend say university for year online studies into our pair 100 phone me koto phone 1900 obetimi de asua de me de share ne nsa then na me ba obesika pe phone or come say on fana 7 free ama listen to me to the same person kotena you obi Kofi TV ano kotena angel e give you impression say me kakra na me de ma no na wakwagi bi ba bi asoso a me pa ucho meti a enye me ya. Somebody should answer me. Wabra ne ho kan nada na didie na tare hye ne hospital ni bibia da onye nidi yakaso obi ye nidi on hwan so oni afra na nti wo ye nidi so oni afra na wo obi hwa wo ye nidi Salasi GBC ni papa wo hotel wo Islegun Salasi be kwa kan se wo ye nidi because na ni afra nti wo ye nidi nidi ni obi oni obi hwa no obi a oni buafo nyankopon adom wanya buafo wo hene ba me hwa o me de wa ye me ba etunim ye cheni sika sam crofo study sende no enti oba fie na me say menua waya de mmadi hu ya wo aden na wokotena Kofi TV ni angel sec wo hia laptop ni e de wo number so tudwa wo bra me na me to wo laptop to wo phones wo namfo kura ka me to laptop ma omo ti aden na ne ya wo bomidin a de wo ye ne say mintimi nya den enhwew ane aden na bomidin oni papa ne frɛ me no sa me pese me boa no ne yese wo ba no na me so ane wo betimi yaba na tambe no ma me time Mr. Exp0sed man scholarship secretariat o frɛ me se wo ba no na me ma ka ekofie kofa ne baaye sa be no chinchin radio station won kra me o esresre sika professional beggar etima ne baaye no Mr. Exp0sed man ne baaye no ano so otie no wo YouTube or whatever so Kofi TV na he was touched by the message no na opese wo moa no ehwa na man ne sa check 6,000 Ghana cedi check no me de mare awe no me center ko yi di sika share ne nsa me ne tena ye me nso ne kapre mu da senka me di sika sia nka mawu etima no Mr. Exp0sed man no sa check 6,000 no me yiri adema no me na me mpona me de my ray so fashion in the presence of people. I feel to the man can also almost person mo work a man scholarship cobru school aha na hwe ase ne hye ase ni nipa boni na ha na yi ne ho adi person mo work scholarship man cobru school enti ohene ba bomoden a hwehwe school ma no na ye passport nso ma no na ye work scholarship no cobru school oji sika na oti asem we no wansi me fie bio Ghana fo muntie wansi me fie bio unim na wakofa papa bi se ye wo ne wofa papa ne na anya passport ma no Ghana fo muntie se me ye so obofo kura na asem we enya me ya monka nkire me mu ko tu babro mu prichi basa me ye so obofo mpa asem we enya ya monka nkire me enya passport ameya ma wona menya bibia firi mu but edi animuti abuo ni edi aboni ayani edi atrimu odini edi adwa no me fie se ya kan wie nti obeba fie na obefa ne niam mpo wansi ho biaw eno na wo ka kire nkrofo se eniam na metoto ma no ne niam na egu ni dem ho no memfa ma de se wanya sika otuto bi Ganafo monka nkire me se me yeso abofo obofani gebre ene Michael Grant we anya me ya eti me frɛ Kofi Adoma Kofi TV before obekọ America no se Kofi oba me fie no wabaya me interview 6 times more than that but from COVID-19 be nyina why me interview bebre oba me fie ho na abeye no
obeto boy yi wo ho one ni di nkomo woni musa me na me hwe no eye den na wo de ne kotena Kofi TV se wo hia mo na de ne number to sankrofo mo an obefa no a ose okọ university no wo Kofi Adoma nwanwani o Kofi TV wo na de ne kọ university obefa na wo ka che ose okọ legon no eye wo ene wo TV no na mo de ne wura university wonnim se wotemenche oba me fie be ya me interview mo musa Kofi Adoma sa me bo a Kofi TV mo musa no wonnim se woteme fie me na me hwe no wonnim abra me no wo hotel fam na wo ba ho so ohia mada na wafana nko ofie Ghana fo eben a ena mo hu se de opipa sika me fra no phone so ne no ena ono akeka ansam asa okay wo de obehwe asem no obehwe no amante bio wantimi amfra me back an kasem bia chiche me wura mpo a me te ya me fra Kojo Dixon ene ne kasem me ye Kofi Adoma report wa ma no in that unim very well say boy yiti me nchen eye dan ama eye dan na obefa na kotena wo TV so aka say oye nidi na akose laptop ama no unum ade esan hye me osan de ne call another time anu abusa ne say oba Kofi TV ne say ne ma ekosai Kofi Adoma why you for do that Kofi TV ade na say oye sa say ne ma ekosai boy yi na no a o say se te dem ba Kofi TV menya de makoma pe etimiti a enya me ya menya nipa emoja ni mimu tese menya de makoma pe Kofi TV eda me frem busa no ade na ma ubusa ne sese so ba Kofi TV na tesai na ote ye no a okobesity ya wo ana ade ne university wo na ahwe no abra no ohia moa na 12 years ago a na wo bre no ma me fa na anko na o sen ka be fa ne kohwe no enne wo sa be busa se oba Kofi TV etesai ono so bia na me ba Kofi TV de ene ma ekoyie ma me pa na tese hwa me hwa ofi school for the brand to apema to university say yense nhunu ma ho ne mo ni krofo sende usika ne de no na ne ma koyie no krofo sende usika nti ne ma koyie me busa Kofi Adoma sen Kofi hwa Ghana ha ho mo sabi nipa ne bebre o sense of judgment ye weak because mo de ne say muti obi ho asembone ya whatever ten bang no ma jeje no na say ha onya smart that boy no waye crook waye dubious na me say me kire obi o hwe nipa controversy wo ho a na wa throw support wa ma obekeka ma watene nka na wafre no na ode jew sika sa na we kwasi na ntachi dia me dem support no wanye Ghana for ebonia ya oboho a otimi ye sa kopie kwasi na ntachi anim safo na de ne koye eti me frɛ Kofi Adoma say oba programs wo kai say o start say ono de miss bed ye o pe miss ba asem pa se Ghana for bomb miss bed chi ono de o pe na asem o wie na o start blasting stone boy o blasting wie na so on de o pe shata asem o kan wi report de o kan ye Kofi Adoma mfa ne nko Shatawale ni miss bed ho me refer Kofi Adoma said that guy is a smart beggar, international dubious beggar. Or show what controversies enti o throw the support ne ma wa tie ne yo. Na wanya kwanya de aba wo ho. No de aba gisika. Oba fie na mka chen say hey Stone Boy na okọ blast no. Wo wane supporters you. Stone Boy wane supporters. Di ama o ka say me hye nipa so no. Chese me kwodate no say de won konya asem no. Me hye no so. Ni bibia mpesa me hunu mu. Wo de mpesa me hunu mu. Me catch you say Stone Boy wane supporters. Say wo Shatawale asem aka. Me too no for in the presence of a lot of people. Wo Shatawale asem aka. Na nko ka say wo tan Stone Boy. Ne supporters no so beba be bo. Mafutu amede ma no ni. Onkasa meboa. Second one. Wote Kofi TV te NG TV te other stations say Kwame Nkrumah de wuti ni din na abu afu. Le Kwame Nkrumah ne kum JB dankwa. Tia ha o. Me refa wa de bidie nto ase me hye nipa so ontetie woni abofrate. Tio ame. Woni abofrate. Te sa woni obai wo hoyi. Na o hwe na okoba bi ho dangerous and you correct na why mistake. Of course I have to. Better. So o ka say Kwame Nkrumah ne kum JB dankwa. Na tio o ka ne sa keke kra nke be fa ne sa. O wi anu aka to aso Kwame Nkrumah tan achemfo. O tan asonafo. O ba fi na say hey asama na o ka no. Kwame Nkrumah tan asonafo.
What an achimufo. Edibena asema so one we a young guy. Don't be saying this. Be part of my bonnet. Michel Nipa so can't no more catch them say me Michel Nipa so me autocratic, me a dictator. The pacho usiminia man now to me and I'm a man on my dictator mouth. What if I couldn't me smos? Now what face of idea? Kofi TV a man force and this and Usika. Tisika your bottom moment TV me yaman na sing who mouth. A friend when you were come up pair. O casa Michel Nipa so. Minia Michel Nipa so. O Casme Beku, me a reference class, me, ya won sembe brama minim, minim, but me twintina enka, ye bekume, and ya no kurebian ye jina baby ka, et wo ya bofra wunyini ye. Wo de okotena wo TV no radio so kan samwa, eya wo dine your pet domain. Ana my mistake, eno ne me hye nipa so no. Me kita wo sikada, wo kapre ni mi ho. Etu akrofo hu na ha krache. Na wona de ohene ba yama nyina de odi na kowie no no asati kirem to jasify na waye no enti onu so ka me yire bamu a se Ghana for de ete yire ya ete se oba ne step child te ne nchen na step child na koye mistake na koka akora ne kwa bonte akora bone no a me step mother na o se maye se ete step mother fuwe ne ye twa no asubi kwa no okora te akola no. It's true. Oti ase to o ka me yire bamu a ama asema make me fa wan kore nka ho. Se me ka ase boy no wo de me kan enya ya me bo Kofi TV dia me ni bo wo ba me fie nim wo ba ya me interview bebre wo ni se bo mi na me hwe na ade ne kwetena wo TV so aka se wo ye nidi eti wo de ne number to nkrofo mo wa no. Money doesn't change, it shows who you are. The first cast started say ban nsem nkrofo esane ne dollars efra brochire ohun se woni e wo hene ba wo ya bo bi kura mame enka kwone boko fa nkrofo bra kamedema beda wase sese de me pese metena fie ha bio ana sese de nyame adom anya nkrofo bi so mbeboa me kame beda wase na makọ enka nyefe efe no ya wie wo boa o ayampo ko ba bi na wo ka kire me se niema na matoma free school for the blind kosi university me fa ma ade na ne de wanya sika tobi ene sika na me de hwe wo na kosi university wo calculate fashe bottom chichira no fabra. And the other than the on farmer. I'ma check it. Say me nikasa. Somebody should tell me say some way you can. Yeah. Such as I understand. Ada we are some de kwai. Ochina ne nyina ya wu ne po. And na me be pray asa. Me read Bible pa. Me read Quran. Life principle me mfa ni agoro. It me mfa ni frani nko pesika. Proverbs chapter 26 verse 27 was he who digs a pit will fall into it. Sure. And the stone will come back upon him who starts rolling it. I find the law of karma. The law of karma quotations, you know, ni would pay ni we say papa a switch naba boneba a switch naba. It in a Proverbs chapter 14 verse 40 was said a perverse man will be filled with the fruit of his ways, and a good man with the fruit of his deeds. And I find the law of karma. The law of causality. You reap what you sow. Minimadi wenti. Me fa boni nye nipa. No be me papa so me ntimi nyina ya. Me nse ni di.